Ole bo in hi Mars ni li sang ni som ni paro kania chibai ve kule US in bomber dang mangin Iran achu Iranian Su-24M ke ka thla kani wai se sia Gulf boina enge thleng zele Donald Trump chuan Iran beina lian ber chu ala thleng don chuati Iran rama engkim deuh tho atluk sobek to thu asoi bok Spain chuan Iran beinan aram hmana phal lova Donald Trump a thinrimin Spain le US in sum don ton na chut cha atum thu asoi social media thu bel chian dol lo tam hle maya AI manga video siam video hlui video game mi le dang tam tak chu tun in to na mi ni oma soin the daran ni chik tak le uluk taka ena kan hua piang oi nga lo fin thla kang in do na ama piang in atong thei zong ni in chu na om tel thin social media hian mi hring ni lo AI bots tam tak an oma heng bots te hi thil bel chian dol lo the dar nan man an ni thina Facebook Instagram le dang account page tam tak po hi AI bots an ni AI bots tam tak chu Meta company in comments likes le adang atam sok na asiam ti an ni ya comments like atam chuan Meta chu alo hlok le zual ani USA's Abraham Lincoln an ka fuem Iran chuan missile pali manga he long lian hi an ka fu thu an soi ni kha video te an thedar ma se hei hi thubel chian dol lawani he video hi jun ni somni pathum sang ni somni panga a kha na lo dar to arma 3 video game mi ni in X account user @almuhammadoi 31 chuan Mars ni khat sang ni somni paruka posa second som pathum lekani USS Abraham Lincoln ran oi chu sahet 238 drone manga be ani thu the darani bok F-35 fighter pahnia che thule fighter dangpo antum thei to lo thu te US ti ngana shelovin oman puina dil thu te ani bok ma se oman lamin officialin engma an la soilova fin fiana om lo bok US destroyer USS Frank E. Patterson po cruise missile in afunin an soiboka fin fiana om chuang lawani Iran le Pakistan te hian dot manga an che thanna thu thedaran ching ti hrenonila he thu an soi hi adik chuan kan la riang US le Israel point thil zep chin an nei ni na lang tho US in bomber arwai US chuan a thlona zinga bom phur tam theiber B1B Lancer pathuma hmang le ti hian US in tunin dona bombers pasari hmang ta a B2 Spirit pali hmang to bokani kha B1B hian bom kg singthum sang level phur thein Mach 1.25 velin a thlok thei a hming lem bom truck ti po ai me hle mai Iranian missiles le drone da na bok an be nia report ania elsewhat FAB South Dakota tangin an ron thlok wangwanga tuna chuan an le to ani US chuan Iran be chun zom nan bomber dang B-52H Stratofortress hmana tum le mek nia report ania e bomber hian bom kg singthum sang khajasri somnga vela phur theya Mach 0.8 velin thlok thei US bomber te thilti chia thi chiang taka hriat ala har hle Iranian Su-24MK pahni ka thla kan ni Qatari Ministry of Defense chuan thu chwa siamin Qatar Emiri Air Force QEAF-10 Iranian fighter Su-24 Fencer tactical bomber fighter pahni ballistic missiles pasari le drones panga an ka thlak thuan puang missiles le drones te chu air defense system manga ka thlak an ni thuan puanga Su-24 pahni te ka thlak an ni dan an soitel lo fighter jet in a kap thla niarin na ombok Qatar hian Rafale Typhoon le F-15 fighter a kol ferfura American air defense system na Shams le Patriot an ei bok Qatar ho man F-15QA Babil chu online flight tracker a mu the nia Su-24 kap tu ni ngei ti na ro ni lo Rafale lemo Typhoon po lo ni the kan la hiat bei se yang Su-24 te hi Qatari airspace a enge an ti hriat ani lova Iranian media chuan US base te bom nan F-4E Phantom 2 an hmang don nin an puang kha nia engpo ni se Iran hlotin chan thlir le lokang Gulf ram te hian air defense system changkang ba ka radar early warning system le dang an nei thle a American ral thom an hmang na sa ma se Iranian drones missiles an dang vek theilo
Gulf ram te air defense system hi fighter jet thlok chak tak le ballistic missile lian lo mana lo kap chetura duan ani deuh bera Iranian drones te hi an te si an thlok mong zokin an thlok niam thei sia drones lian vak lo thlok chak vak lo tui pui chunga thlok chu radara background noise sangin alang thei fo tlat a om zia chu signal lem lo tel pal unwanted signal sangin alang thei ti na ni background noise ka ngot thu kha om si lo ani a toy zonga soi chuan air defense system in aman tha thei lo ani ber chu tui film ria tui phone le boruak hnong humidity hian hang drones te hi manati har sa zwala radar signal radio wave so khok reflect dan an ti boi thei wang ani tui pui level chung deuh lo ka ti an thlok theya hei wang hian range radar tan man har sa nimena khat Israeli interceptor missiles tam tak ron thlok chuak kara Iranian ballistic missile pakhat chu apu tlang daya central Israel adeng ani Iran hian an hmelma Israel defense system paltlang thei tur missile siam tumin kumsom thum chuang an lo bei to a an hmelma tiral thom hrang hrang po hi an zir chiang na sa hle ani chumi be chan vek chuan an missile ho hi an design na Israel le US be na turani top mai adang an kher lo Ukraine war tan tir lama khan Russian Iskander le Kinzhal missile te kha Patriot kha na kap than he so hle a hnuwa Russian hovin heng missiles te an modify meu chuan za somvel bak a kap tha thei ta lo American le Israeli technology hi a in zul tlata Russia hian American Israeli air defense system bum thei dan trick Iran hne na alo hril nia rin malian ta kaum bok Iran strategy chu Iranian Gulf ram te a US base a be chan hi US ngor ani lo boina lian zok siam tumna ni ya Indona Gulf ram te hnulu tumin heng ram te hi beya oil refinery te bein Strait of Hormuz ati boy bok oil manapung meka Strait of Hormuz a kaltlang theilo chuan Cape of Good Hope atanga helangai sumle huna heksot crude oil le a products te hi lir thia mai ni lo thil siam chuan a hrang hrang a hman ani ya plastic siam nan te hman ani oil wang chuan lir thei chang hong don lo ani chu US Israel laka Iran tan changai na om lo ral thom mai ba ka intelligence sa anin than hlei lutuk kan chak lo bo in tuar ve thawang ti ril ruan pu ani Iran hian he indo na hi khovel pumpui tortir ve tumani ber engwangin sual wang le Iran hi amai mai lo a theu neu lo ti lan tir na na ni bere thuthar le be bom dang pakhat na Iran khopui goma sakhor hwai tu lok somriat pariat omna Council in Supreme Leader thar thlanga vote an share lai takin Israel le US an ron chele thuta Israel Defense Force chuan Iran in Supreme Leader thara nei lo na na che an ni thuan puanga e thu zia ni la hian mi engzan nge thia engang chian na nge he in beina hian a thlen ti chiang taka report ala om lo deu Kim Jong Un chuan US Israel beinan Iran in adil phot chuan missiles pe karem ti thu asoi ni omin social media dara thu bel chian dol lo ani US le Israel adem thuero asoi nge ya ki ma hi an trol na sa hle Israel a mi som panhi nun na chan to in som pakhat an bawa zasari somsari pasari vel an hliama Filipino pakhatin nun na chan US Israel te chuan Iranian sipai sang khata tanga sang khat zanga vel an thi to an tia ma se hei hi fin fi ani lo Iranian Red Crescent Society chuan mi zasari somriat pasari nun na an chan to thuatar langa heng zinga za somsari paruk chu naupang an ni Chinese pakhatin nun na chan boka mi zariat donin hliaman tuar Sencom chuan Iranian indolong som pakhat an kapil zinga John Purtu Shahid Bagheri atil thuan soibok Iranian fighters F-4 pakhat F-5 pani Su-22 M4 pani Su-24 MK pani ka chiat ka thla kan ni to US in fighter pathum F-15 strike eagle le sipai paruka chan to a hliam anom nual bok US sipai paruk te hi Iran ataka wanga Kuwait a thi te an ni Lebanon a mi somnga pani an thi to a za somnga pathum an hliam to Israel sipai te chuan mun somnga pakwa chwa san tura mi puitian hril nuwa Lebanon an lu chil leta air strike mai ni lovin
leilama tangpoin Hezbollah ho hi an beita mek ani Iran hi Hezbollah ba ka Islam helpol dang Islamic Resistance in Iraq Palestinian Islamic Jihad Popular Mobilization Force le Houthis te chuan he indona hian an pui mek ani Kuwait Navy pahnih le civilian pakhat an thia Army pathum ba ka civilian somthum pahnih an hliam UAE mi panga an thia somnga pariat vel an hliama UAE hian Iran chu hetia chet reng chuan chan let ve ani tur thuaril Bahrain mi pahnian thia parukan hliam Bangladeshi pakhat atel Oman mi pakhat thin pathum an hliama Qatar mi som parukan hliamin Jordan mi panga an hliam bawk ani Strait of Hormuz Indian pakhat MKD VYOM longa chuang chu athibok Cyprus UK based RAF akrotiri Iranian drone in abeya wang khan Greece in het thler kar veng tur hian F-16 le Indo long atir UK point Indo long HMS Dragon baka attack helicopters te atir lut don bok UAE chuan Iranian missiles za somsari pahnih le drone za sari somnga panga anlo ka thlak to thu apuanga Bahrain point missile somsari pathum le drone somkwa pakhat akap thato bok video sa kan hmu mek hi F-15E Strike Eagle boruaka field thun lai le B-1B Lancer bomber te niya B-1B Lancer chu Andersen Air Base Guam atuma tuya an phu hi amison hlotlin na wanga choi moina motian omfowa he hi nilova tuifin ria chungal rail tuka thlowanga chi salt hu betlo faina zo ka niya a thir atui ek lo nan te tiani ole tun chuma ta na kan thlir thei chu khati zong kha ni ye